आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमारे पास एक बड़ी खबर है। एसटीएफ और कच्चार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोनाबाड़ी घाट इलाके से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। शनिवार रात ड्रग्स विरोधी अभियान के दौरान एसटीएफ चीफ पार्थ सारथी महंत और कच्चार पुलिस ने कच्चार जिले के सोनाबाड़ी घाट इलाके में छापा मारा। एक बाइक की तलाशी के दौरान पुलिस ने बाइक से 60,000 याबा टैबलेट और 125 ग्राम हेरोइन बरामद की। ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। पार्थ सारथी महंत ने बताया कि जब्त किए गए ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक है। আজি কিছু সময় আগতে কাছাৰত আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰ আছিলে, একচুৱেলি খুব স্পেচিফিক ইনপুট আছিলে আৰু সেইমতে এটা ল'ৰা ধৰিছে আৰু এখন মটৰচাইকেলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে। ড্ৰাগছখিনি অসমৰ বাহিৰৰ এখন ডাঙৰ মহানগৰলৈ পঠাবৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছিলে, প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছিলে। সেই সময়ত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে। এই ল'ৰাটোক এৰেষ্ট কৰিছে। 60,000 ইয়াবা টেবলেটছ আৰু 125 গ্ৰাম হেৰইন ইয়াত ধৰা পৰিছে। এইখিনিৰ যিটো ফাইনেল, সাধাৰণতে এই ড্ৰাগছবিলাক যলৈ যায় ধনী মহানগৰ, তাত ষ্ট্ৰীট প্ৰাইচ হ'ব নিয়েৰলি 20 কোটি টকা।